Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wahisemo kubana natwe. Nk'ibisanzwe ikiganiro cyo nisobanukirwa. Kuri uyu munsi turaza gusobanukirwa imva n'imvano ya ekipe y'igihugu. Ese iyi ekipe yabonye izuba ryari? Izina Amavubi byaturutse he? Turaza kurebera hamwe mu myaka yashize uko iyi ekipe yitwaraga mu mikino yakinaga. Mbahaye ikaze, reka twinjire mu kiganiro. Iyi ekipe y'igihugu Amavubi yashinzwe mu mwaka w'1972. Iyi ekipe mbere y'uko ishingwa, abayobozi b'ama ekipe asanzwe bakoze inama batekereza ku kuntu bakora ekipe y'igihugu. Mu kubitekereza babishyize mu bikorwa, nibyo bakora ekipe y'igihugu. Icyari gisigaye byari kumenya ngo ese iyi ekipe iraza kwitwa irihe zina. Abo bayobozi bose ndetse n'abandi bose bari babifitiye ububasha bakoze inama biga ukuntu iyi ekipe yakitwa izina. Iri ngiri tuzi ko ari Amavubi. Bose baricaye, buri wese akajya avuga izina rya ekipe. Buri wese yavugaga izina ritandukanye n'iry'undi kugira ngo haze gutoranywamo izina rimwe. Havuzwe amazina menshi ariko hatoranywamo izina rimwe nk'uko nabikubwiye. Hatoranyijwemo izina Amavubi. Ese kubera iki hatoranyijwemo izina Amavubi? Ubundi ucyumva Amavubi cyangwa se ucyumva Ivubi, wumva agasimba kakuruma ukabyimba. Aho karumye hagomba kubyimba. Ni agasimba kabi, ni agasimba karyana, koko ni agasimba kababaza. Ni ukuvuga ngo bashingiye kuri ako gasimba bakageranya na ekipe. Ekipe yagombaga kuba ari ntakorwaho, ntasukirwa. Yagombaga kuba n'ubundi ari ikipe iryana koko. Yagombaga kuba ari ikipe igomba gutanga umusaruro. Niba ari ekipe iryana, kubera iki tutayita Amavubi? Nuko izina ryaje nyuma y'uko ekipe ibonetse. Twagombaga kwitabira amarushanwa mpuzamahanga. Umukino wa mbere wabaye mu mwaka w'1981 wahuje ekipe y'u Rwanda ndetse na Ethiopia. Umukino umanza wakiniwe muri Ethiopia. Ikipe y'igihugu Amavubi ntibyayihiriye kuko yatsindiwe y'ibitego 2-0. Abakinnyi bo ubwabo n'ubundi bagiye bazi ko nta gahunda yo gutsinda bafite, kubera ko ekipe bari bagiye gukina nayo yari imaze imyaka myinshi yitabira aya marushanwa. Gusa mu mukino wo kwishyura n'ubundi wabaye muri uyu mwaka w'1981 wabereye muri Camp Kigali, Amavubi yaje kuba yatsinda Ethiopia igitego 1-0. Iki gitego cyatsinzwe n'umukinnyi wa Rayon Sports bamwita Kabukuku, yari yaraturutse mu Burundi. Ahari naho Amavubi yahereye avuga ngo nta gutsindirwa iwacu. Reka duse nk'abihutaho turebere hamwe u Rwanda muri Sekafa mu 1996. Nibwo u Rwanda rwitabiriye Sekafa ku nshuro ya mbere. Kuva rwatangira kwitabira Sekafa rumaje kugera kuri finale inshuro 7, rufitemo igikombe kimwe. Gusa ntitwakirengagiza ko uru Rwanda rwigeze gutsinda ikipe ya Harambee Stars ibitego 3-0 mu mwaka w'1999. Turacyari kuganira kuri ekipe y'igihugu Amavubi. Iyi ekipe yaje kuba yakandika amateka ku nshuro yayo ya mbere yitabira imikino cyangwa se yitabira amarushanwa yo kujya mu gikombe cya Afurika, aho yaje kwitwara neza ndetse ihita inakatisha. Byari muri 2004. Iyi ekipe yatsinze amakipe akomeye harimo nka Ghana ndetse na Uganda. Aha niho duherukira kujya mu gikombe cya Afurika.
indi myaka yose yaje ikurikira uyu nguyu byaragoranye cyane, haba mu bato ndetse no mu bakuru, ndavuga mu ikipe ntoya cyangwa se y'abakinnyi bato ndetse no mu nkuru. Byari bigoye cyane kuba twakisanga muri AFCON. Umwaka byashobokaga ko dushobora kujya muri AFCON byari muri 2024, ariko ntituzibagirwa ibitego 3 Benin yadutsindiye iwabo, ndetse ntituzibagirwa igitego Libya yadutsindiye inaha iwacu ku munota wa nyuma, tugasigara turi kuvuga ngo Libya yadutsindire Benin, natwe twishakira intsinzi kuri Nigeria ubundi tubone kuzamuka. Aha ntibyari byoroshye. Nibyo twabonye intsinzi kuri Nigeria y'ibitego 2-1, ariko Libya yaje kubinganya na Benin, bityo Benin ihita izamuka, u Rwanda rurasigara kubera ko Benin yari yaratsinze u Rwanda ibitego 3-0 iwabo. Ntabwo byoroshye. Ubu kuri iyi nshuro turimo turabara, ko byibura dusigaranye amahirwe 2. Hari ukuba twakatisha tukajya muri CHAN, cyangwa se tukaba twakatisha tukajya mu gikombe cy'isi, ariko nta na hamwe byoroshye kubera ko muri CHAN dusigaje umukino umwe, twawutsindwa byaba ari ibindi bindi. Tuwutsinze twahita tuzamuka, tayari dufitanye umukino na Sudani y'Epfo. Mu cy'isi ntabwo byoroshye, dufitanye umukino na Benin ndetse na Nigeria, ni ibintu bitoroshye cyane. Ndagushimiye wabanye nanjye, jya muri comment utubwire ese iyi ekipe y'igihugu Amavubi niyihe mpamvu ubona wowe ituma bikomeza kugorana. Mwakoze kubana nanjye.